Swastiastu. Sebutan titiang sareng sami. Sinuk malih ring channel titiang Cigu Bali TV. Ring rahina becik puniki jaga sareng sami jagi nyangre rahina suci galungan lan kuningan. Sedurung nyangre rahina suci galungan lan kuningan ngiring sareng-sareng ngeras titiang bakti ring Ida Sang Hyang Widi taler seni makin titiang jagi latara indik kusukseman inggih punika sanes wasta Canang Sari. Canang Sari punika awit saking kruna Jawi kuno inggih punika can sanes martos becik utawi indah ring bahasa Indonesia. Taler sarengin antuk kruna nang punika maartos tetujon. Inggih dados nyane tetujone ngaturang Canang Sari puniki tatkala rahina suci inggih punika mangda memulihang tetujon inggih punika pesucan Ida Sang Hyang Widiwasa taler prabawan Ida. Canang Sari puniki kedasarin antuk ceper. Ceper puniki kesuksemanyane inggih punika Arda Candra. Taler ring Canang Sari puniki wenten sanes mawasta porosan. Porosan puniki mearti welas asih. Tamanyane welas asih ring Ida Sang Hyang Widiwasa sanes sampun micayang iraga kerahyuan lan kerahajengan. Taler ritat kala ngenahang sekar ling Canang Sari ne puniki nika mendasar antuk pengidar-ngidar Pancadewata. Inggih punika pertama wenten sanes wasta niki Sekar Petak. Nah inggih punika Sekar Petak niki kegenahan ring Kangin utawi timur. Inggih punika pralambang Ida Sang Hyang Iswara. Raris wenten sekar niki wasta sekar api? Sekar Barak utawi sekar Bang. Iki kegenahan ring Kelot. Kelot nika pinaka utawi selatan ning bahasa Indonesia. Niki pinaka pralambang Sang Hyang Brahma utawi Dewa Brahma. Laris wenten niki Sekar Kuning. Nah, kuning kegenahan ring Bedauh utawi ring barat. Pinaka pralambang Sang Hyang Mahadewa. Taler niki wenten Sekar Selem utawi Sekar Tangi dados yen mewah Ida dane sareng sami utawi semeton titiang ngerah Sekar Selem, Sekar Tangi dados pinaka pralambang Sang Hyang Wisnu. Taler wenten niki ring tengah-tengah Canang Sari. Wenten niki wasta Pananarum. Pananarum pinaka pralambang Ida Sang Hyang Siwa. Inggih. Niki mawasta Canang Sari sejangkep nyane. Inggih semeton sareng sami menika dumun titiang latara indik napi sanes mawasta Canang Sari lan kesukseman Canang Sari punika. Titiang nenten lali nunas gengrena pangampura yening wenten keiwangan antuk titiang tatkala latarang utawi nyobihang indik
canang sari puniki. Dumugi sareng sami memulihan kerahyuan lan kerajangan antuk sih Ida Sang Hyang Widiwasa. Kaler ini wonten kekirangan antuk titiang eta kala nyobahang dik kesukseman canang sari puniki lurus dados komentar link kolom komentar.